Na šumskom proplanku gdje borova straža nikada ne drijema i uz pojanje povjetarca dočekuje gosta koji dolazi, smjestila se srednjovjekovna svetinja, manastir Stuplje. Jesti jednom dnevno je anđelski, jesti 2 puta je ljudski, a 3 puta svinjski. Tako su u stara vremena govorili i činili kaluđeri manastira, koji se u knjigama često pominje zajedno sa manastirom Liplje. Ove 2 svetinje u narodu su poznate kao 2 brata blizanca. Prvi postojeći podaci koji pominju manastir Stuplje, znači pisani, su iz 15. vijeka. Pretpostavlja se da je manastir i ranije nastao, narodno predanje ga vezuje za kralja Dragutina, međutim nema historijskih dokaza koji bi to mogli da potvrde. O samom nazivu manastira postoje 2 pretpostavke. Prva da je nazvan po visokim stupovima, kulama i zvonicima, a druga da su se u blizini nalazile stupe na kojima su kaluđeri pravili sukno za potrebe naroda. Mnoga predanja i zapisi govore o nekadašnjem velikom manastiru koji nije bilo lako sačuvati u nadolazećim nevoljama za srpski narod. Manastir je bio u funkciji i služio je svojoj namjeni do kraja 17. vijeka. To je ono što je sigurno potvrđeno. Najvjerovatnije 1691. godine su ga Turci srušili tokom Austrijsko-turskog rata i manastir je tad potpuno opustio. Ništa nije ostalo od manastira, on je bio potpuno porušen do temelja i ono što znamo je da su monasi iz manastira Stuplje, kad je on opustio, otišli u manastir Orahovicu u Slavoniju, tadašnju Habsburšku monarhiju, i tamo nastavili svoj monaški život. Sačuvano je predanje da su monasi, bježeći iz manastira, jedan dio bogoslužbenih stvari i knjiga ponijeli sa sobom, a drugi zajedno sa ikonama i vrijednim dragocjenostima zakopali na Prnjavoru, što je jedan od naziva za manastirsko imanje. Mnogi istraživači pokušali su pronaći ovo blago, ali bezuspješno. Turci su manastirski kamen koristili za svoje građevine, pa je 3 vijeka svetinja bila prekrivena zemljom i izgubljen je trag o njenom mjestu. U Srbima je tinjala nada da će temelji biti ponovo pronađeni, ali kada bi neko ispričao svoje viđenje, ljudi su to dočekivali sa nepovjerenjem. Jedno od takvih viđenja vezano je za Kajsko ili Kaluđersko brdo, na kojem je po predanju jedan kaluđer okajavao svoj grijeh. I baš na ovom brdu Risto Dragović u vidovdanskoj noći pred zoru, umoran od puta, zastade da zapali cigaru duvana. Sa desne strane vidio je neku svjetlost. Vidio je hram u zlatu i u svom punom sjaju, a oko njega litije i pjesmu. Krenuo je da silazi prema hramu, ali dok je sišao, zora je već svanula. Na mjestu hrama pronašao jedan mali zlatni krst. Svako bi na ove riječi odmahnuo rukom govoreći: Risto je skrenuo i ne treba ga slušati. Kada su mještani sela Vijačani Gornji, nastavnik istorije Dušan Jotić i Milenko Malešević, u proljeće 1994. godine konačno pronašli temelje, svi su se sjetili ne samo Ristove priče, nego i svih drugih koji su govorili i predviđali otkrivanje temelja manastira Svetog Arhangela Mihajla.
Vjerni narod je ove vijesti dočekao sa ushićenjem i ponosom, nestrpljivo iščekujući obnovu. Po mišljenju stručnjaka, na osnovu arheoloških istraživanja, ovi temelji pripadaju građevini raškog stila, sa pretpostavkom da je nastao u 13. vijeku jer je veoma sličan temeljima manastira Studenica, Žiča, Mileševa i Sopoćani. Način gradnje i sličan izbor materijala također povezuju ove manastire. Ovo je samo jedno zrno u tovaru svjedočanstava o postojanju i duhu srpskog naroda u Banjalučkoj regiji i u 13. vijeku. Manastir je pronađen, odnosno ostaci manastira, temelji, pronađeni su 1994. godine i onda je počela obnova. Od 1994. pa sve do danas manastir je u obnovi. 2008. godine manastir je ponovo otvoren. Tada je došlo prvo monaško bratstvo nakon više od 300 godina i evo do danas manastir ponovo služi svojoj namjeni, svojoj svrsi. Trenutno monaško bratstvo broji 4 člana i ovdje u manastiru su redovno bogosluženja. U okolini manastira nalaze se ostaci i drugih građevina, a u selu Komušina 1877. godine pronađen je pečat koji se danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Ipak manastir danas ima svoju bogatu riznicu. Pronađeno je 6 rukopisnih knjiga iz manastira Stuplje, bogoslužbenih. Jedna se nalazi u Pragu, u Češkoj, a ostale u Pakracu i Beogradu. U manastiru se nalazi veliki broj čestica svetih moštiju od preko 500 različitih svetitelja. Najveći dio tih čestica potiče iz Svetoilinjskog manastira iz Ukrajine. Imamo nešto moštiju i iz Grčke i još sa drugih strana. Među moštima koji se nalazi u manastiru imaju mošti svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca, svetoga Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Imamo mošti i nekih srpskih svetitelja, svetih prepodobnih otaca sa gore Aton i još mnoge druge. Manastir je i dalje u obnovi. Uz Božju pomoć i to će biti obavljeno. Ali najveću obnovu činit će vidovdanske litije i plamen svijeća, kada krstovi svojim sjajem i sunce i mjesečinu zasjene, baš kao u onoj noći kada je Risto gledao sa Kajskog brda.